Салам бардыңыздарга, кымбаттуу катталуучулар, каналдын көрүүчүлөрү. Мен кайрадан Кара Суу шаарындамын. Бүгүн сиздерге пастельный бельолорду тартып берем. Мен бул сатуучу жигиттен тартып кеткенмин 1 ай мурун. Дагы жаңы пастельный бельолор келиптир. Дагы бир жолу видеого тартып көрсөтөм сиздерге. Жаңы үлгүдөгү пастельный бельолор. Жаңы новинкаларыбыз мына варианттагылар 3000 сомдон корейский пастельдер. Ondan keyin mınalar var. Жаңы поступка тоже корейский. 2800'дөн. Мыналар var. Китайский производство. 4 наволочкасы бар. Просто не пододеяльник. 2200 сом. Ошону дагы экинчи сорту бар. 2500 сом эки түрдүү болот. Мыналарыбыз бар. 2000 сомдон эмен брендтер. Андан кийин мына верхний ряддагылар 2000 сомдон. Разный расцветкалар бар. Качестволору өтө жакшы. Андан кийин мындай кружевый пастельдерибиз бар. 3000 сомдон. Оригинал брендовый фирмалар. Андан кийин эмен брендтер келди. Жаңы поступкалар дагы. Качествосы жакшы, аябай. 2300 сомдон. Анан кийин мына Louis Vuitton'дар бар, Chanel'дар бар, Givenchy бар. Бул 2000 сомдон. Материалдары жакшыбы? Материалдары аябай жакшы. Кетип калайын. Андан кийин мына корейскийлер дагы кайра эле жаңы поступкалар. Необычный цветте, качество супер сатин 3200 сомдон. В розницу. Оптовый ценасы 3000 сомдон. Дастархандар бар, сепке бериле турган 2000 сом, 1800 сом размерине, на вышивкасына карап. Банный чачыктар бар. Түркиябы? Булар баардыгы турецкий бизде. Канча ушулар? Мына чачыктарыбыз bir 6 штук лицевой, 6 штук банный болса, bir комплект болот. Ошондо 3000 сом болот баасы. Мурдун фирманыкы. Андан кийин мыналар бар. Бул деле ошондой 6 лицевой, 6 банный 3300 сом. Мындай бар лицевой, бул дагы турецкий. Алтысы 1300 сомдон. Анан мына төшөктөрүбүз келди дагы. Жаңы келди булар дагы? Булар бар эле. Базарда мен карантинде түгөнүп калдым дагы кайрадан келди, бирок качествосы жакшы келди мурдагыдан. Жакшы келди уже. Канча булар? Булар 1800 сомдон оптовый ценасы, 2000 сомдон в розницу. Эме. Ошо кадимки ошо турецкий пастельдер жанакы. Сиз тартып кеткен. Андан кийин ошо мына пастелим бар дагы, жаңы келди, биякта место жок, койбодум. 3000 сомдон оптовый ценасы, аябай сонун качествосы. Булар тартып кеткенми? Булар тартып. Булар турецкийлер бар. Ошол эле боюнча баасы. Ошол эле боюнча баасы, баалар өзгөрүлөт. Мыналардын күрөңү келдиби? Күрөңү керек ушул бежевый или күрөң? Кеп калыш керек ушул күндөрдө. Машина келди, бирок ача элекпиз али. Айттан бир күн мурда келди машина. Жаздыктар. Подушкалар. Мына корейскийлер. Bir жоо 1,5 сом, içi халат файбер наполнитель. Стиральный машина салып жуусаңыз болот. Андан кийин мындай четине замочкасы бар. Замогун ачып, чехолун чыгарып жуусаңыз болот. Ошолордон жуусаңыз болот. Иштеткенге сапаты жакшы, дышыйшы, тердетпейт. Андан кийин бул деле халат файбер. 1700 сомдон оригинал, бир жоо. Аябай сонун подушка. Мындагы жууп иштетсе болот, сапаты жакшы. Андан кийин мындай Bulvarina фирмамыз бар. Брендовый фирмалар булар. Квадраты дагы бар, прямоугольники бар, сүрүсү. Басы? Мынанысы узуну 1200 сом бир жоо. 4 буштуусу 1400 сом. 50-70, 70-72 размерде болот. Бул деле ошондой Bulvarinаны расцветкасы Etro деген фирма бул. Бул деле 1200 сом, 1400 сом.
Ondan keyin nanısı var. Bunu 900 so'm. Kvadratı 1100 so'm. Dire ayağı yaxshi. Ondan keyin mana shu o'tgan tartib ketganimiz lebit podushkamiz. 70 50 70 2 razmeri var. 1000 so'mdan. Çaçıklar. Molar 1000 so'mdan. 1200'dan. 1200. 1200. 1250. 1100. 1100. 1500. 1500. 1500. 1500 çekildi. Tevedeyler 1600. 1600 banlay çaçıklar. Qancha emesi metri çoğunluğu qancha? Standartda, banmış, katta çoğun banmış. Standartda. Maylıklar qancha? Salfetkalar Aylıklar 400-500. qancha içinde? Monolar 350'den 10 tadan. Monolar 350'den. Monolar 500'den. Monolar 500'den. Monolar var 500. Monolar var 450'den. 450. Vanniler var 250'den. Hemen. Bu banlılar 250'den eken bardığı. 250. Dasturxon Turetskiler 600'den. 600'den. Monolar var 1300. 1500. Bunlarca Mesela rozovay 800. 800 so'm. 1200. 1200 qancha metr şu? 320. 320. Monolardan var 2000'den. Pastelini belli mi? Mono 2200 de yani monolar 2200. 2200 deydi. Turetski. Monolar var 650'den. 650. Mono Turetski templiler var. Mana 2800'den. 2800 komplekt. 150'den. Buna naborlar 600 so'm deydi. Bir banlı, bir litsevoy 600 so'm. Buna halatı menen qancha bular? 2000'den. 2000'den. Türkiye o? Ha Türkiye. A jogori jakta 3000'den. 3000'den eken. Mınday çoğun. Çoğum, şu başka çoğum yok da. Ha, buna ko'p. Bunlar bari nima kichkina. Mana şeyler katta. Mana çoğum 450 so'm. Şu. Buna va üçövi Uchalasi birinchi turgan. 450 so'm deydi. Qolgandari banlı va. Qolgan barni nimasi bilan? Ena bolasi. A, çaçığı menen be kichkineki. Litsevoy çaçığı menen. Qancha shular? Bular 450 so'm, 550 so'm, 650 so'm. Litsevoy çaçığı menen 450, 550, 600 so'mliktari qaslar. 650 so'm. 650 so'mliktari. Mana. Ha, shulari. Mana shular. Yaxshi chiqdi. Materiali yaxshi. 650. Original bular. Original barcha chiqdi. Mana shu 650 so'mdan 550 so'mdan. So'mdan. Lyon çaçık. Ko'rsangiz açıp. Qancha dedi? O'zim ko'rinmayman. Ha, jo'q ko'rmayman. 200 so'm. 200 so'm har turli rasyotkалari bar ekan. Yaxshi çaçıklar ekan. Bunalar ne detskiy? Ha, detskiy ular. 160 so'm. Pakro çaçıklar va. Çaçıklar. Qanchadan dediniz? 160. 160 so'm dedi. Ular Qaysilari 1100? mana shular 1100 so'mdan mana. Turkiya? Yo'q, Xitoyda originali. İçinde qancha bor? İçinde 10 ta bo'ladi. Ana monolar bor. 1,5 ming, 1300 so'mdan. 400 so'm, 450 so'm deydi salfetkalar. O'chada bardiq original yaxshi deydi. 150 so'm bular. Ha, 150 so'm. 150 so'm ekan kuxnya çaçıkları. Bular 55 so'mdan ekan otdan. 200 so'm banlı va. Banlı katta.
Şoňdary 200 so'm eken. Taşlar olacak. Taşlar ikisi seninki doğru. 200 so'm dedi. Şulardan çoňdugyn biresin görüspesmi? Jakşı eken. 200 so'm. Original alacağım. 200 so'm eken. Ar kандай rasvetkalar bar eken.